Emyetege erikurenga omuri 200 nekyera hanguuto hamwe n'omu butauni n'omuri Mbarara okurinda abo abarikuba nibenda abakozi abariija. Omu harimu Kakoba ha Rounder, Katete ha Transformer hamwe n'aha ruguuto nyigyendwa orwa Mbarara Masaka hashongire na Gas Petrol Station. Nkatayari West TV tutayaire emyetegi nangwa harimu n'abantu bakuru okutekyereza embeera okweri kandi nahabwaki bashaziremu kuza ha Murinde. Banadarni twempota ha bizimbe nagira ngu yamara emyaka erikurenga omuri 10 agizire ngu ekyamaani n'okukyera kare. Yagira ngu kuzirikuheza kwikasha mukaga zihangwe otakafunira wakutwara amasiko gatandika kukyendera. Kenneth Wakiza enzarwa ya Kashonjo muri Kiruhura konko mutura wa Mbarara owashomere bya plumbing nawe yatugambira embeera okweri. Kenneth we yatugambira ngo amasiko nigatandika kumuhwaza abashayi 10. Amasiko zera ntingu yare mano bakonkujinde twandiko mukasheshe bakazashaha 10. Abugendo bamwe umuroka cyo garuka muzashahemwe. Aho kwatira habantu ebintu niyokareba ngo abashije. Gerard Tumusimo Mombeki yagira ngu kakurinda abo kumutwara babura garuko mukabyama. Aha Murinde nambara emyaka 4. Kuko n'umugwanye n'umumbeki. Yaho mukazeshaye mwene cweka egerezo mu rugo wo kuntwara antwara nantafunire mu rugo ngaruko mukabyama. Ngazakora ibindi. Arantafura mu rugo ninguma mpora. Tumusime yatugambira obuzibu barikushanga nkabombeki abari ha Murinde. Kukombeka arogo muntu ya atwara oyombeka kiza kombeka kuturuka agenda so itokitekana sayatoroka yagenda obaningera nayo twara police anikarose kiza. Twagumza mtu ahika ruguto nyigendo arwa Mbarara Masaka kandi twashangaho eminyeto mingi nangwa bamwe bari no baramuza nabo abarukwenda abakozi. Simon Turiasima nawe yatugambira bya Murinde gwabo kubyemerire. Ko kuchera hanu ya 12 zakasheshe no rebi 12 babu kigecuro. Okanocera akasheshe no takumanya mugesha azi yakutwarira. Mukakuzi ko kuchera akasheshe wa kumomba kapaka zikakaza shanka mukaga utakabwino muntu okwiza kakutwara ngo ze gukora. No shara mugaruka kai umukomanya ntirizarwa akorachi wafa. Zibebi arogo kwa mukakora mwikirizire ke mitware ibiroro nawe gashanga ya Michael mwazo yatandika kushara za transport simani kandi no ine kwaro mukozi ukamurisa bakako kamugaga kitunyonyora government iti emirimo gamazima GCBM ko atabavubuka tuli bangi waneno soko kujja okusanga nga olunako ba mu wiki abazo kunona emirimu okola wiki yonna n'okolamu emirundi 3 kino era kyekireetaawo okusanga nga tuliwo bakubukanga 50 nekusoba. Sekatawa yaja nkari kurinda abo kumutwara babura omwagira ekiteekateeko ky'okwenda kuyiyiza mu nshaho z'abandi. Nga nnoonya omulimo nga nkedde wano nze kola nkasa musanvu nga sina kufuna enteekateeka gye manyina engeri y'okufunamu ekyokulya ogimanyisa wemba mutuwadde emirimu enteekateeka eyo endowooza tusobola kumbeeramu manyina kiri nti kukola naye emirimu egikwa mu kubula bekwesanga nga bakusanze ngopi ekintu ky'omuntu ne bakutwala naye tukera wano kujja kukola. Aba abatugambira mu buzibu barikushanga turemese emirimo oshanga omuntu yija arikwenda kutwara umukozi oyine bikumukwata shanga oyine ID ninge kibari azo shanga omwiki arobo kushanga tabyine
nikimanyisa omurimo ngugwamuhera. Boneta Shubya Karusia uri speaker w'ururembo rwa Mbarara yatugambira enteekateeka ibiine okumaraho ekizibe ekye ekibura ry'emirimo. Teka obwatafuna kyokurya yaza kati kimanyisa ngu yaza kuteera peva nikimanyisa ngu yaza kwiba nikimanyisa ngu hiine tokubasa kusiiba enjara okaraara enjara ebiri bushaka. So izo kutwagira wa president ekintu ekyo nkakiteeke namworeka ebishani nagira nti president your excellency kuwakuteeza industrial hub. Egi industrial hub neba neemployinga abantu 5,000 4,000 and every day nibamba kuhereza 4,000. Aba bajanywe na trade order yakozirwe omu tawuni ya Mbarara hine kuyabakwasiremu habw'emirimo yarija ngu nayo tekirebeka. Adolf Aireka, Tayari West TV, Agenshong.